Amo tayo man. Ana ingat ita titurahin kontra kadagiti kastang aramin. Gaputa adu ti dadaulin na abiyag, nang runa kadagiti agtutubo. Saan ko nga mo na naanya ti aramida kong tatang. Daka mo tabalayan. Nembag man tapin na siyar mo dagiti ubay. Mailiwak man kadagiti apo ko ta abalayan. Ken kayat ko akasarita ni Ronald. Ay, apaghisaw, nakita kitay saan sa arimwar. Ay ke nasaya at nga ron Imay ngamin iji balay ni Blessy. At daimbaga na kanyak. Ay, kasta aya. Ay, sandan sa namalmal pas iti palikot da. May papan kini Ronald. Kung aklakit din no inisarding nanti madi nga aramid na. Kangam nakarkaro man matin tinasumok na. No kasta amo bahon na balayan. Uwah na balayan. Imbaga ni Blessy kanyak. Ay, po, anya nga tataramidan tayo. Kaya, Saan kumat nga amon abalayan? Ngem kas ama, kas naganak. Balakadak lata Bareng no deng genak tumat laeng. Ken awan to ti ibagbagana, no dumteng ti aldaw nga adda pagbabawyan na. Apulyo ka diti kwarta, tatang. Mabit lang tekan kayo. Saan ko akasapulan ti kwarta? Uray kaskasano at damot tay pensyon ko, nga iso ti inutek agastusen. Agmay saak maten nga agbibiyag. Kasta ka di. Ronald, anak, napatag ka kanyak nga amam. Tas ikalaeng ti pakalaglagipak iti day dinanang mo. Idi nangasawa kan, naragsakan taamok nga addakan iti natalged a kasasaad a panawak. Tatang, Maladingitan ak barok, gapu kadagiti mapaspasamak ita. ay, Apay maten anak ko, anyan ti ararami demon iti biyag mo. anya ti kayat yung asawan, tatang. Talaga kadi asaan kan ama kapanunot iti nasayaat. Anya ka di mananda ito eh. Sermon? Saan asermon? Ngem palagipken ka. Anya manen tinasumok mo nga aramid Nadakdakes manen ngem ti sigod at trabaho yo nga agkarnap iti lugan. Kasano nga... Agsangsangit ti asawam nga imay iti balay. Imbaga na amin kanyak. Nyamat ta ni Blessy. Saan mo kumaakaluksaw ti asawam? Tanapatig kaunay kinkwana. Iso adi na kayat ama isagmak ka. imay ni abalayan, takasarita na anasaya ti asawa. Kaluksaw na tulakid di manin ni Ronan. Tanapanak nagpulong kang tatang nanay. Ay, kanya nga road. Awan mo't sa bali, apang ikabaga iti parikot mo. No saan ada kami, naganak kada kayaw. Day tamad taday ti panunod ko. Saan ko akayata sa tuti si diren ni tatang no dadaka sa mapasamak kan Ronan. Apay adi mo man na imbagbaga kanya. Unadan tukit tin. Ay, gusto, ulit ang naramid mo. Talaga adya ka muna niya ti aramidak nanang. Ay, talaga ang kasta anak ko. No dumteng ti tsimpo ang nariribok ti biyag ti may sa tao. Nanang. Kasmatlay ti tao, ti biyag ti tao. Adda tay tsimpo no panawon ang nadalag. Wano radakkel lagi ti daluyon. Noon napigsa ti angin. Wano agbagyaw. Ngam no limabas matanday ta. Ay, natali na ayon. Ti bye-bye. Nanang. Ay, dagiti bagyo ken daluyon ket isuda ti pakariribukan ti tao. Saan tayo mapukawan iti namnama? Tadumteng to ti linak. Sapay na kuma. Tadumteng pay day tananak. Kasano nananadaw tunti amin. . 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
Ulitek anak ko, sa anak ko maakagura. Ken ad-adda asaan mo ko maakaluksaw di asawa. Kas may sa amang ipatpateg, aramidan na amin apamuspusan, wano kabailan na amagilisi iti pakadaksan ti ipatpateg na. Agyaman kakit di ata nasingpet ni Blessy. Tatang, No dadumala nga asawa, awan bibiyang da, no maisagmak ti asawa da, basta maitid na ti kasapulan na, nang runa ti kwarta. tatang, no aramidak man dagitoy, para matlaang kadakwada. Wen, maawatan ka, no anya ti pampanunutem. Ngem kuma anak ko, saan akas to'y awagas? Ay sapay kumaata sin magupsep iti kaunggan na dagiti imbagak abalayan. Nagulimak mat. Saan akas iti sigod? Nga ingaran nak no adda ibagak. Ay nagsayaat kat kumaan na dungagmatlaang iti pambagbaga. Kanayon nga ikarkararag ko, amalawalawagan ko mati panunot na abalayan. Sakasta kami ba't kiniblese. Awan sarda iti panang ikarkararag mi iti dayta. Ay, nabilag ti kararag abalayan. No pagayatan ti Diyos, awan, imposible ken ko na. Ay, dayta nga rod kat abalayan. Iso adi tay kumasuminsina. Saan tayo nga umibet iti Diyos? Ta isulaeng titaklin tayo. Saan ko matkat apakaragsakan dagito yung aramidak, Blessy? Ngam aman pagpilyak. Tapno maipayan kayo iti naginawa abiyag. Tanaoma ako niti pasig ariga. Ngam saan ko maakas to'y awagas, Ronan? Kuma. Ngam kasi tinakunakkan ka iti na minsan. No lumaban ka iti patas. Agbanag ka lang nga kakaasi. Tada tayo. Amarigrigat ti ad arumigrigat ti kasasaad tayo. Idinto ta dagiti baknang. Awan sardeng da bumaknang. Ronan, Makapasakit na akam dayta. No asino pa'y dagiti agar aramid iti husto. Isuda mo't ti mairuruman. Isuda mo't ti marabngis ti karbanganda. ngam ado ti sabali a pamuspusan no kaya. Sige. Baliwan tanto tagsarita. Adawag itay ni boss. Agkita kami. Ronald, Saan kang agdanag? Apaman ang makornungak iti mabalintan a pagsangkadan. Isardeng kundag ito'y. agyaman. No, damot lang iti panunot mo dayta. Well, saan kang agdanag? Mamimpinsan to nga isardeng ko daytoy. Kat baliwan ta ti mangrugi. Nasaya at nukasta kat sapay kumata saan pa yan naladaw ti amin no dumtang dayta. Tanay baga kanyak ti abalayan akabarbaro ka dumot adimngag kadagiti imbagbagana. Nagimbagan no kasta. Basta ikamang tayo iti apo dagitoy aparikot. Kanayon nana. Dayta ti linaon ti kararag ko. Amalawlawagan ko mati panunot ni Ronan. Maanusak ti riga. Basta natal na ko mati panunot ko. Tapos no, aglaplapusanan kami no panunutan. Ngam dayta ak kinaginawa. Katukad man, ti panakay tapwak ti kararwa ti asawak injay impyerno. Kunak man no saan ka na makipagkita kanya, Ronald. Paikit din na saan? Awan mo't ka po na aliklikan ka. Adda sumangpat nga epektos. Agbalor da ito iti 5 milyon na pesos. Nagdakkel. Data timang sabat kat idiretso ta iji balay. Kasta ka di. Iwaras ta kadag iti bayar tayo. O sige. Ngam saan arumbang agpaot iti imata. Masapo lang madispatcha within 24 hours, okay? Kabalan ta nga taday ta akado. Apay ka dinasaan? Oh, adda awag ni Mr. C. Anyang tatibaga na. Sung bata ma. Hello, boss. Talakanto, Plando.
Akan nat kayo kan masapal malay epekta sento labe Wan, boss. Ata na tela katwa tayo. Imbal kal na dakete kakatwa na. Anya? Malakset pan na katiliw pa'y masadil tayo ede santo topeng ko. Ha? Anak kotak tiawanan paen. Ote mo siya imbutak-tak na. Agpapan kada kayo kerlunat. Salbag. Teka. Basta kandat kayo. Awan patilaw sa pipiak. Bye. Bye, boss. Oh, anya ka no, Brendo? Anya day jay blessing. Pulis mo ba, nanang? Di tamot batok tinagsamting anda. Uwan nga ron. Anya nga tati kaya ta sa uwan da ita. Ay, Diyos ko. Kita agmat, nanang. Di tayo mati itudtudot itim sa aga, pulis. Anya ti kunam. Aday may apulis ti tabalay. Uwan. Nagdamdamagdam may pabankan ka, ha? Kat, Imbaga, dito ti pagnanagdam. Katsyak ti asawang, gamanda na panam. kasta ka di. Sa dino ka di ti ayan mo. Adala nga sa sikaswak dito ayan ni boss. Tiliwan na kan sabat. Anya atiliwan nga ibagbagam. Aga ka kano itilistaan, dagiti drug personality. Anya? No, mayroon. Pudno ka di. Nga anda na tiliw akadwayo. Kat isuti nagibulgar iti amin, may papanka na kayo. Uwan. Iso ti imbaga ni boss. Iso nga ore, iso kat aglamang matan. Iso na ito iti pagbaga. Agkalma kalaang. Panunutak na niya tinasayat nga ramidak. O sige, bye. Delikado tayo ito yan. Aglamang pailaan. Nasayatan na kontak ka, Ronald. Ayan mo. Adaki tirwar. Delikado tayo. Uray siyak. Aglamangak. Kasano tayo ito yan? Oray ni boss. Aglamang matan. Ngamnas kan amaala tayo ti droga. Sayang day chay. Naimbaglaan ngayon inutan nila ako. Anya? O anya, kumuyog ka. Antakan ka no saan mo akayat. Saklaan. Sayang day chay. Milyon ti balor na. Kat no saan ka suworot kanyak. Antakin ka. Ngam umadayo ak. Aglamangak iti lugar nga awan makam amo kanyak. Kan marigatan dagiti autoridad amang biro kanyak. Anya? Agkanya-kanya tayo. Bayat ana pudot peti mata dagiti pulis kada tayo. Sige, bye. Bye. Saan ang mabalin ajak maara ti epektos? Milyon ti balor dayjay. Sa dino nga ro din tayo ni Ronald ita. Saan na nga imbaga, nanang? Iso akas taunay nadanag ko. Ay, may san awanted. Ano po rin, dagiti pandaka bagiti lintag. Saanan anaway ha? Kati pagdanakak. Amangan no, makirangat no tiliwan da. Ay, daytan tinanagan tayo amin. Anda armas ni Ronald, nanang. No nangalalaan na kitibot iti armas na. Idi pa lang ang karkarnap na. Andan armas na, nanang. Ay, imbis kumaanatal na tibiyag na. No nagtaltalon na kumalaangan. Itaan niya kay, ano po ng dagiti pulis. No siya lang di masurot. Sumuko lang. Nakaykayat ko pa'y amabano. Gamti kuyugan ti padi. Ay, anak. Wan, nanang. Awan sa baling aramidag ita. No saan ang mga lukoy kankwa na asumuko lang. Saan na nga imbagano sa dino ti ayan na ita? Ay, kadwa na pa'y nga ta dahi abren daw. Saan ka nun, tatang? Iso ang nalawas ti danag ko. Lumakasaritak la kuma. Ano ko ya kasumuko lang ang tatang. Kayat ko pa'y amakita na kabalon. Ngam ti tanong ng tulangan ti makikita. Kaya't ko akasarita. Pinadas ko nga wagan itay. Ngam saan ko amakuntak tatang. Sa dino nga rudan ti ayan na ita.
Amang ano nagkuyong dakin Brendo. Dayjay atao tinangisongsong ken kuana. Awan ka imbagan ang maaramid ita. Sumukulangan. Tapos saan ang madisgrasya? Wen, iso anas ken ang makasarita ta. Saan ko nga mo? Naagawit pa ijay pala itatang. Ngamin, sigurado nga da pulis ngagsisimit Diyos ko. Saan ko aninamnama akastoy ti pagbanagan ti biag ni Ronald. Naglokon. Itay pa anadlaw ko tinangisit akot siya amang sursurot kanyag. No agminorak, agminor damat. Polis kar. Timang sarasaruno kanyak anangisit alukan. Imunan. Kat umas asidagan ti polis kar. Dahil ka di alukan ti sursurutan da. Sabag. Tipalpaltugan da. Talaga asak tipalpaltugan da. Saan ang mabalin? Itarayak ida. Adda karagak na epektos. Kat nagdakkel ti balon. Itodok ti taray tilugan ko. Saan ko ang maitarayan ida? Nabtagan ti sarming tilugan ko itilkod. Pagkakapay ti... Ti manibelak. Kabigit to na kaya masabat ko. Saan? May dong para ko ni Tiponti kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ay nabless si anak. Nagdaka sa damag ti pagsasaritaan dagiti tao iti sangot istor ni Lilay. Anyaman na itana na. Nga po, natay ka no ni Brenda. Kasano anatay? Nakirangat ka di kadagiti pulis. Kat ni Ronald. Kadwa na ka di ti asawak. Awan mo ti bagbagada. Agmay-maysad sa kanumot ang nakita da itilugan na itong par iti punti kayo. Takam kamatin dagiti pulis. No kasta. Nagkibusan ti kinadakas na. Wan, Ngam ni Ronald nanhang. Ayan na. awan mo't nadakdakamat da. Ay nalabit sa nakadwa ni Brenda. Daita ti dama kabalayan. Kat ni Ronald, sa dino ti ayan na. Saan ka di pa'y asimmangpet wano nagawit ijay balay da abalayan? Saan kanupay ba? Ti suakas taunay ti dandaan at ti asawa na. Ay kat kuntaken na masapol ang maalukoy tayo asumuko ni Ronald abalayan. Kumaabalayan. Uray kas ti ar-aramidan na ita. Apakay babainan pa yan ti pamilya. Saan kumat akayat ama isagmaklatan? Ay katuon mo't aabalayan. Kasi mo't ti pamilya na, dagiti apu ko ta. Ay, gapay mo't nga ron ti apu ko ta. Eh, no maawagak la kumawan no amok ti ayan na. Tarantaag ama pang kasarita. Ay, tidakas na saan nga mo ni Blessy. Tadi mo't imbaga ni Ronald no sa dito ti papananda. Eh, makarit na akmat iti danagan. Ay, kature asino mo't aabalayan. Nang runak ni Blessy. Saan pa yung na makaturturog? Ala nana. Ada na sa ukanyak ni Lila itay napanak gimatang iti sabo na pagdigos. Anyaman daytan. Naipadamag ka no iti damdamag iti TV ken radyo. Anatilaw ka nun ti may isang agnagan iti Mr. C. Nga iso ti mako na a big time siya budilir. Dito'y siyudad kan entero areyon. Aniya. Kat iso day ti boss na Ronald ko nana. Ay, Diyos ko. Kasano nga tandi asawam? Uwan nga ron nanang. Natayat ti kadwa na. Natilimutan ti boss na. Ay, di pa ilangat at sumuko aya. Saan ko akabalan nga awatan? No, ang dadakas ama pasama ken Ronald tanang.
Ay ayatag ti asawa. Uray kasi tinasumok kan nasurutan na adalan. Ay, kasano nga ron itaan? Panasik man na nakuntakan nanang. Barang numaalukoy ko, asumo ko. Natiliwan ni Mr. C. Nataymutan ni Brento. Kasanhuak katan. Saan ko akayat a panahon ti asawag? May saha ko nawantad. Amangan no, may pada kadagiti na ipadamag ang napapatay latan. Asaanan ang nausig iti korte. Kad naipayan iti husto a proseso. No sumuko ak, sigurado a diretso ak iti pagbalutan. Ni Ronald, agyaman na. Ronald, agyaman na, tay mawag ka. Kumusta kayon? Hindi ito madandanakan. Sana makaturog. Sana makait na. Pangasip, sumuko ka lang. Blessy, Kayat ko pa'y makita ka nakabalod. Ngam tinagdagas pa'y di pagtungpala. sigurado nga ibalot dag. Apaman asumuko ah. Nasaysaya at laangan asarungkaran kay ti pagbaludan. Ngam asarungkarak ti tanam mo. Yung kasano asumuko ah. Ang mga nupaltugan dag ada gusto makita dag. Kasaritak garon ni tatang. Iso ti mangkita. No kasano asumuko ka. Asaan da kadang rahan. Mabalin nga tati kasta. Padasan tayo Tinaskan kat sumuko ka. Ngam sigurado. Adircho pagbaludan ah. Kas itinako na. Kasayaatan ti isusugkom itilintang. Kin adapay pagdanagag. Dakkel a sindikato da ito eh. Kat ang mga nore ada ako niti pagbaludan kat ilikidan dag. Anya, Naladawon iti mamak ti amin. Saan ako na basta makalapsot kadakwada? nataymatan ti busyo. Agrapan ni Brento. Wen, nung adapay na bati ang kakadwami. Kan leader ti grupo. Iso nga rod, anasaysaya at laangan asumuko ka. Ngam ti agpagkagagayam. Saan laang nga dagiti pulis? Sige, mapan kay di ayan tatang. Awagan naktakasarita. Donas ka na sumukak kan mayor. Aramida, Sige, kasapay nga rod. Urayak ti awag mo. Bye. bye. Ay, agyaman ang Diyos ko. Ipangag mo ti kararag ko. Nakaamiris matlaangan ti asawa. Ay, agyaman nak no nakontak mo, Blessy, anak. Uwan tata, agyaman na. Tanakapanunod matlaang ni Ronald. Sige, awagam ta kasaritak sakbay amala daw ti amin. Ang mga numasarakan dagiti polis kat paltugan da adagos. Day tati pagdanaga. Kan pagdanagan naman tata. Nangruna ka. Saan lang adag iti pulis ti kalaban na. Tay tagarod kat. Sige nga rudin, Blessy. Awagam mo ta makasarita ta. Tatang, Hello, anak. tatang, kasano nga ta? Saan ko akayat apatayin daklatan nga awan laban na? No makita dagdag iti pan nakabagiti lintag. Mga no, paruwaran dan tukid di alimabanak. Tay tagarod kat, anak ko. Saan mo lang aminan a pinanunot na gito'y aposible a mapasamak? Tatang, Do di mo nagkala kumaiti, katagiti balakad mikan ka, di nasayaan ka kumaita. saan tayo alagi pang tinapalabas tatang? At daditan, ti agdama ti parikot kan sangwen. Kahit, anya nga rod ti planom. Sumuko ak nga rod. Asino ti sumukwak asa anak amaan ano? Kasaritak ni Mayor.
Iso ti pagkintawan tayo iti tulong. Iso ti mga sign no asino ti polis amang tiliwkan ka. Kandamagag no anya ti proseso da itoy. Sige man tatang. Urayak ti awag yo. Sige barog tamapan kami adagos itakan mayor. Agpatulong kami no anya tinasaya at amaaramid. Agad nadkalaeng. Wan tatang, saan da ka basta matuntunan dito eh? Nasaya at nga rod no kasta anak ko. Sige nga rodin, bye. Bye tatang. Ay, pulos ajak namnamaan. Akas to ti pagtungpalan ti ititipon ko kada Brento. Naimbaglangan tawan ta. Sigurado, adidak palubusan. Ken amangan no, patayon dakpay no ipilit ko ti sumina kadakwada. Kastan ati aramidan tayo abalayan. Ay, katun Da kami kan bless iti aggunay. Wan abalayan, tasak ti magkita ka dagiti ubeng. Naimbag kiti taawanan da Brendo. Kan natiliwmatan ti panakabos da. Sigurado, di da bulusan ni Ronald asumina kadakwada. Ay, kastamot tinaibaga ni Blessy kanyak. Mapantayo ka din, tatang. Wen, masapul ang makasarita ta ni Mayor. No bilang tawan, oray asino nga opisyalan ti syudad ti asit ganta. Nya, at nagsar ding alukan ni Tibatog. Saan mo't nga taalukan ti pulis at idimtan? Abangan na ni Ronald na sapsapulin da. Ay, Diyos ko. Sino nga talagit aya? Ay, apo, saan kami kumamiramraman Abos tawan da blese. Nagitilaan do nga uping ti kadwak ditoy. Awan mo't dumsaag ka dagiti nakalugan. Sino nga ta? Kanya tiranta da kita. Panagkunakot, awan mo't tindakas ang mapasamak kan ka dito'y pagbaludan, Ronald anak. Sa bagay, awan kadwam iti seldam pay laeng. Saan ka pa'y ama itipon kadag iti sentensyado? Wan tatang, di tinak pay laeng. Aganos ka kuma. Nasinsimbang ti panunod ko. Nga adda ka dito eh. Ngam ti adda ka itirwa. Kalpasan na. Kat patayan da kalatan. Inaramid ko. Isuanas kan lang awatak. No anya ti maipataw adusak, Blessy. Uwan lakay. Saan ka ngagdanag? Agingga iti adda ka dito'y pagbaludan. Sarungkaran da ka. Uwan tatang. Blessy. Saan mo abaybay ang dagiti anak ta? Saan mo apuntanagan ni da? Kahit ko. Madinak to ida, itag na nayon. No makaruwarak pa'y asibibiyag. Ay, manon atawan, tinaglapas. Manipod na nga nababalot ni Ronald. Sana napupuutan. Uwan nana. Kat sapay la kuma. Taipanubos ti Diyos. Ang makapagdidan na kaman to pa'y asang kapamilya. Mabukal kumapay ti pamilya mi. Magnamnama ka, anak ko. Basta agkararang kalata. Awan nana. Nagdakkel nga adal ti imbati ti napalabas kan agdama. Kat anya nga tati agururay. Kada kami iti masakbayan. Awan, ti makaiba ka. Ngamang namnama ka kuma, anasayaat. Mailiw kami ken Ronald nana. Kanayon adamagan dagiti ubing. Kastaya, Pagyamaan naglaangan, taman nakaawat. Uray kas day ti inaramid ti amata. Kat saan da ginura. awan matdakas ngay naramid na kadakwada. Wan matkid di No nagaramid man ni tatang dati kas day. Kat para kadakwata. Nupay, saan nga umno awagas ti inaramid ni Ronald.
abalayan. Lay, agpa-doktor ka, balayan. Ay. Ang damot kwarta ni Blessy. Saan kun san ama ure ni Ronald? Saan ko nga amo no agkita kami pa'y abalayan. Ay, di mo pukawon tinamnamam. Dakkel ti kaasi ni Apo Diyos. Manupay nga taatawan ti panagpaot na ije pagbaludan. Abalayan, aya. Mhm. Na ito ding siguro adi kam agkitan nga agama. Ulitag. Ibagak ni Blessy ay taipan na ka iti doktor. Ay, adabot tayo na ireseta idi nga agas ko. Hanggang sa anak samot ang maimbaganin. Anya, kumusta ti panagpa-check up ni Abalayan, anak ko? Binaliwan ti doktor ti agas na, nanang. Ay kat nasayaan, ano kasta, barang umimbagan. Sapay la kuma, taagin ba, nana? Ibagbaga nga rod ni Tatang Yaw, adinan san makita pa'y ni Ronald. Iliw na laang dayjay, nana. Ngamanya ti amo tayo, no. Masapsapa mawaya-wayaan ni Ronald. Ay kat sapay kumaata kasta. Kunakmanan, dakkel ti kaasi ni Apo Diyos. Apay nga ta sa anak ka makaturong. Nabanugak pa'y iti inaramid ko itay. Malagip kumanan ni Ronald. Nabayag, asaan may ana sa rungkara. Ada nagtuktok. Sino nga tati umayti kasto nga oras? Dandan ito nga tirabi eh. Apay nga tangang timpayo at puntan. Dakas nga tati panggap na ita. Nakalagip nga tapay, nagitisigot ang kadwa ni Ronald. Ringot ni nanang. Kadwak amang kita, no asino na ita. Hold up, Retoy. Oh, hold up! Blessy, biyag ko. Ronald! Unay lakit din nakigtot yo. Apay ngamin nga inlukat yo tiri daw. Adiyo ang muto asino tinagtuktok. No di ka kami agsanding agtuktok. San ka ba't asumungpan? O, di pinaybayan nyo kumaa. Ay, sobrang kakit din. Agit inarakop kay katitan. Ilan niya, kitagito yan. Ay, sobrang kayo pa'y. Mabit lang. Apay, naglibas ka? Anya ang naglibas. Temporaryo ang naparwara kon. Naparulanak, kapoy tinapintas a record ko ije pagbaludan. Ay, na. Kasta ka di. Ay, agyaman ako na. Saan tayo nga agiin na dayo, Blessy? Nanang. Ronald, Oo, ang tatang. Tatang. anak. Kung nagnumatay ka saan, nagkita pa'y. Uray siyak tatang. Ngam naasipay lang ti Diyos. Nanapsapsapa ti rorar ko baba ni ti parol. Nganyit tagda para kanya. Ay, nagsaya atin ngay. Iso nga ita tatang. Sangwag manandag iti karit ti biyag iti agdama. Kan masakbayan. Ay, Ronald. Kat nagbalin nga adal kanya. Tinapalabas. Tatang. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen pay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat,
ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Saan mo pa'y launay nga am mo day di alalaki ngam inaklon mo ti datdaton na? Nariknak mo tanapod no, tatang. Ngam na saan ka basta agtalag? Nang runa iti panangipaay mo iti amin mo kenkwana. Amok mo't day tatang. Nasayaat no kasta. Ay ayatem no ay ayatem. Ngam saan mo nga itad amin atalag kenkwana anak ko? Nang runa iti dayaw mo. Saan ka nga madanagan, tatang? Daglagi pagdagit abalakad yo. Wen, tapara matlaeng ken kaday ito yung ibagbagak ken kanak ko. Saan aga po ta ibagbagada, analabsamon ti kalendaryo, ket uray asino raditan, pagtatak ko namon nga ayaten. Saan mo't amok mo't tatang. Naimbaglaeng ano am-amom launay ti kinatao ken ugali na. Sige, sa anak ako montra. Ngem, no nabiit mo pa'y laeng anaam-am mo, ay saanan amangan no paldaangan na kantulaeng anak ko. Ket uray si kamet digna, kita emet dagiti agar-arem ken ka. Ngwen kati. Saan aga po tagwapo ket sigain. Ay, saan mabalinday ta, tatang? Uray lakay, basta baknang. Anya, Wan mat. Anyat maalam dita, kataab mo, no istambay tumatlaang. noan niya la di tamat ti bagbagam. Pudno ti kunak, tatang. Masapul ti praktikalitan. An-anwam ti gwapo kan ubing, no adan tumatlakan kwa na ti amin abisyo. Alak, babae, sugal. ABS ako nada. Saan? Anyan. Sa pamigitam to ti sipat, pangaldawam ti kuktar, kan pangrabi imti danaw. Ay, matupakak iti langdag no kasta ti makaasawa kanya. Ni, manang minda, anyat ti pagsanginam, anyat napasamak kan. Awanan ti serbiti piyag ko. Nasaysaya at lang na mataya. Anyat ti sasawo mo na ya. Anya at talaga ti mapaspasamak kan ka, manang minda. Linokonak ni Wilmer. Ti amok ay ayatan nak. At damod gayam sa bali ng ayatan na. Anya? Masikog pa yan dahil yan ang isukatan na kanyak. Kat natulag ka nun ti kasarta. Ay na, tay tamat lagayan ti pagsangsangita. Kunak no anya itayan. Inayat ko ni Wilmer digna. No kasta, no kaano nga nagayatak. Kasta pa'y dilinakam ko. Day tagat ti kun ko na. Agayat ka. Sa kalpasat na, lukunda ka. Ay talaunay ti likliklikak manang minda. Wala di ko. Iswadyak ikaskaso lagi ti agar-aram kanya. Anya ti kayat da. Ayat met ida. Kalpasan na. Bye-bye andak matlaan. Ay, naglaing da. Nasakita anak laon ay tinapasamak. Kunak no yayatin ak ni Wilmer. Saan matgayam? Adula amin. Day takit din ti pangkat talam iti biyang mo. Ay, kinamaag day ta. May sa aya ti lalaki. Ay, so nga inton maminsan, tapno awanan ti pagsakitam. Nasaysaya at laangan, nasaan ka nga agay ayat. Makadlawa kun Dandani ak matlaangan makapangan, di matlaangan umay ni minda amangan. Ay na, tatang. Itay pa'y nagpupok, iti kwarto na. Nakabakasyon pa'y kidin, ay iti trabaho na. Nay, anya ka din ti mapaspasamak iti kabsat mo. Agayat-ayat ngami. Sa kalpasan na, masakitan tumat lang.
nagsinadan kini Vilmar. Anya? Masikong kanon jay nang isukatan na iti kabsat ko. Agkasarda ka nung paikit din Iso dahi ti paglidlidayan na. Wan, isus, nagkatuwalan laki. Ay, apo aya. Iso daytan ti ibagbagak idiken kwa na asaan abasta agtalek iti lalaki ngem anya ngay. Iso nga agpupupok iti kwarto na tatang. Ay ayatan na launay ni Vilmar. Kanya nga ron ti maganap na iti kasya lalaki alaman. Iso nga ron ti kuna. Salbag ni ayat. Anya ti Sir Servina, ngay ayatan na launay. No lino kumat dayay abala subas. Ay saan mabalin aday di lakit din nga awan serbi na alalaki ti pangdadaulan na iti biyag na. Ado alalaki dita. Iso Ay, ti sus. magkan kwa na. Iso asya, saan ko akayat ti kasjay? Gwapo na amin. Ngam no bala subas tumatlaang, ay saanan. Aganad kayo, iti panagpiliyaw. Iso ana saysaya at payentay kunak. Ana saysaya at payentay lakay, basta na dungo. Kan siyempre, atot kwarta na. Uncle Epe? Simangpat kayo matgayaman. Dandani saan kayo analahasin Oray si ka, melo ka na kan. Tandanisan ka na nalasin ta. Kaslan adda mo ta pimbugot ka na kan. Kasano ajak pumugot ulitag. No itibat la taltalon ti ayan ko. Daitan na. Awon gayam, adda asawa mon. Awan pa'y nga rod, Uncle. Imalak sa kada kayo ang malakayan na baraw. Nagloko kan. Yagat malakayan. Mabalin ngagpaut gayam ti bakasyon ko kanakan. Mga nusarak pa'y ngagsubli niya kanara. Plano ko, dagtali na ditoy. Kasta ka di, Uncle. Ikat nagsaya atan. Agpatagdirak pa'y batin iti baro abalay ko. So aya. Awan kasi ti nakaya na ka na lugar, apakatayan. Wan ulitag. Katamom, panggap ko ba'y tagbiro kiti asawa agsika. Kasta ka di. Sa bagay, saan kayo pa'y matalakay unay? Awan ka na kan, kabalakpay. Natibker pa'y dagiti tumeng ko. Awan lang ti, may pasirpad mo kanya kanakan. Ay sos, awan na, Uncle. Ket no awan to pa'y ti mabiro kak apara kanyak. Adan to ket ti maisagot ko kada kayon. Day talang, ngambareng adan tumad lang masirpat ko ditoy. Inagbagaan ka idin anak ko. Saan ka basta agtalek itino asino laditan alalaki. Agin si singpet matgayam tatang. Dito nga rod kay. Ang magyaman kalaangan tasaan ka pa'y anailawan unay ken ko ana. Wan tatang, day tamo ti pagyamanak. No pa'y namin ano mo ta kinid daw na kanyak daytan. Ta ay ayatek kanumot ngamin, isuapat gak kumati kayat na. Pag-atasaan ka naglawan. Wan nga rod tatang, day talaunay ti pagyamanak. Hanggang ala, madan pagpampanunutam. No, agayat kan tumanain, nasken asiguraduam ti kinatao na. Wan tatang. Nay, kunak no asino ti umay asa nga ilay. Si kamat gayam Milo Barok. Wan tata ka nyo. Ay, taman pa'y. Ay, mabitlaan. Nay, damot ka duwam. Kat malasin ko. Si kamat gayam pari ipi. Kumusta kan Baricaldio? Ay, kat kastoy latta. Kas di anarigat latta ti panagbiag. Ay, naimbagman Barok na nakaumay kayaw. Saan kami matlang ang makadisturbo, tata? Ay, saan? Aun kayam, tay baluntan milukanakan. Nay. Ay, wan gayam. Ay, adto itataka nyo.
Adda pasarabo ni Uncle Ipi kada kayo. Ay, ano sa labasitan di nabalak, parikadyaw. Ay, kuha. Awan ang yaman na. Kaya't kung at napagsasangon tayo, bayat ti panagsasarita tayo kay. Ay, sus. Adamat bagnat nga awit may apulutan tata. Ay, sus, tay taman. Ay, Awan tata. nabayag lang nga agpaisunday di na udi a bakasyon mo. Manipod Canada, pare ipe. Ay, punod ako nam. Nawan mo't kaming ti bakasyonak ditoy. Malaksid kinimilo akanakak. Day talaeng Wan parikadyaw. Ay, ubing paila dagiti anak ko iday. Ita, agpadadan nga agtrab-trabaho. Ay, umunag kayo. Nalipatak mat ng tinangpastrak ka na kayo. Luagayam lagi ti babalasang ni Kadyo kanakan. Wan, Uncle. Nagpadaan na lapana. Pudno tayo ta, Uncle. Awan lang ka ti mapudusam ka nakwada para ken ka. Adda, Uncle, sa anak ka may karikadakwada. Na, apay. Apay mat. Nababalaan ti adal ko, kan may sakla nga mintalon ako nada. Sus, sana parikod day da kanakan. Tawan pilpil yun ni Ayat. Adda kursunada ni ipe kada kayo adwa. Ha? Wan tatang. Saan ko laeng nga amo no asino kada kayo ti kursunada na. Pagkunaan niyo mo titikas ta. Ya dinamag ng arod kanyak no addan ka ayan-ayat yu kan ading mo. Aniya? Bagak nga awan amok. Ukat. Tagtungtung ay. No asino man ti kursunada na ket agrayo kada kayo. Sos, pagkakitaan tulaeng itinasayaa. Saan ko may kari tatang? Anya, Nasakit pala tinakam ko. Iti panangro ko kanyak ni Wilmer. Saan ko nga mo nagayatak pa eh. alakot biyag mo day ta anak ko. Saan kumat nga ibagbaga nga ayatin nyo ni ipay ta adot kwartana. Ang panagkita ket adon ti urnong dayjay, iso ang nagbalik bayan, ta umay agbirok iti asawaan na. Anya ti kunayo, Uncle. Niminda ti kursunada yo. Wan kanakan. Marik na kamas na ngam tikapsat na. Ay sus. Amuyo latamat ti agpili Gamuri asino mat kiti kadakwada kat mabalin kanakan. Ay katuan na, Uncle. Kan adapay trabaho da nga agpadpadan. Ay, kasta ka day. Wan, Uncle. Agpadaan nakaturpos da iti kursuda. Mayat nga ron no kasta. Ket makuna nga awan iduron mo kadakwada. Tagpadadaan na pong Uncle. Agyaman tayo ni kanak iti gundaway mapasyar ka manan minda. Kalbasan day di panagpakuyog ko kinimilo. Nagampamwanda. Kaipe. Ano naghayam? Napimpintas ka no bumaybayag ti panang matmat ko king ka. Unay daytan. Ti mayam ka tapno lamlam yung anak. Ay, nasasayat no gawit kailangan. Mamati ka kumakanyak. San kaluklukwan? Nakasaganak amang ikasarkan ka. Diyak kaya tamasayar tirik na yun. Ngamulitak manan. Nasaysayat no gawit kayo. Kwa? Prangka ang sasaw. Saan kayo kumamasasayar? Saan kayo pulos mayar? Ay, ala. Pangasiw. Dahito'y kumanti maudi ayo umahiyo dito balay. Diyak kaya tang dagayat pa. Nasabat kumot ni kakaipidita lalaktawan. Dito'y samot tinaggapan na. Wen tatang. Kahit asino ti pinasyar na kada kayo. Siyak.
Agaram kiti kanya akong laklak kayan. Anya? Oray na paayak kan Wilmer sa anak nga agbibisin iti lakay una yun na agaram kanya. Anak ko. No agayatak manen, saan mo taakas kan kwa na nga agat daga? Ay, apo pakpakawan tatang. Anya? Ay, sorry lang nga may bagbagak lang tipod no. Kan, saan ko nga muna agayatak pa yun saanan? Saan ko na akayat ti agayat? Sa kalpasan na, agsangitak tumanan, saanan? Da kayo mo't gaya man. Mapayag kasta tila ngayo ang masang putak. Kumusta gayam ti panang pasyaryo kun minda? Apagbit kayo mat. Napayak ka na kan. Ay, Di bagbagak lang dayat ko. Yan kaya't ko nga sawaan pinainak mutan. Iso ano sakit tinakam ko. Iso magirwar ka man kiti arak tagsanguta. Nga uminom ka anakan. ay, sos. Saan kayo ang maawanan ni tinamnamang girl? Ipanagnak yung ayaton nyo ni Minda. Kaano pa iya maramid ko na itak at imparo pa na kanyak. Saan nagtupulusan nagparparangkan ko na? Basta ka de. Iswa, sanon? Ikat, nyangaro doon. Bumiro ko aklangan na iti sa bale. Ay, anya nga tano, kuangkal. No, Noan niya ka anakan. ni digna nga ading na ti armonyaw. Anya. Ipada syulaang Unan niya. Pudno nga agkabsat da. Ngam sandamot nga tang agpada itirik na kan panunot anggal. Napintas sa akin diti singasing mo ka anakan. Wen anggal. Kunang ngarod ni Mang Arthur. No ayat, tinakasugatan ti pusom. Ayat metlaeng ti makagas. Mananiw na yay ka. Unan niya. Suasan adakes. No armen yun to ni digna akabsat ni Mindanggal. Hello, digna. Ay, kunak no asino nagsiksi itayan. Ay, susi kamot gayam. Unay ta nagseksimat tan Milo. Udnumet. Alawanan. Amangan no, mabainan ka pa'y anang ibaga. Ay, gayam, kumusta matay angkal mo abalik bayan? Dayay, agpaspasanaang. Anya? Apay man, anya tinapasama. Binastad sa kanumat ni Minda. Anya? Sumot ti kunana. Ay, kasyay? Saan ko nga mo kastagayam tinapasama? Angam kunakun kwa na. Ado pa iti sa bali tita, no talaga kayat na ti makaasawa. Narigat mo't no ipilit na ti bagina, nang runak at lakayan. Unmat kiti Iwaras na lang ti panagkita na. Saan na ang animan ng minda ti babae dito'y lubong? Nga agpapan dito'y lugar tayo. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. Isumot lagayam asaanan nga agpaspasyar ni Ipe dito'y balay minda. Ti amok no nagsubli ni Jabrod. Pinaay mo gayam adagos iti panagayat na ka. Kasi tinkarik tatang. Sa anak ko na basta gayat pa'y kan agtalag iti ure asino. Ay na, no siyak kumalaan ti sika. No saysayaan na dayjay ti ayat ang manang. Naimbag nila kay Ipe. Sigurado saan nakaalukon dayjay. Kasi tinakonakon, ha? Ulitak manan. Diyak kayatan ti agayat. Nasakitan naklauna iti panang namnamak ni Wilmer. Paayon nakmatlagayam? Ay, aging gakadi ita ay ayatang pailaeng ni Wilmar. Saanan tatang? Diyak kayatan na papagsaritaan dayta. Sa bagay, nasaysayat ngagpaiso. Nung saan tayo laon ang mapagsasaritaan dayta abanang. Anam ti dawatek laeng kada kayo, saan nyo kumabastusan wano pakitaan iti madi dagiti agrayo kada kayo. Tadidan to kat makapanunot iti dakas. Uwan tatang, ada nagadalan mi.
At saan kayo matanagan? Ngam sorry langan, no prangka ag ida. Una, nga masaya atom laang nga ibaga. No bilang tasaan mo kayat. Budno matkit di ko naam kanakan. Ado mati sa bali dita. Ken adapay ti kabsat ni Minda kunak manen angkel. Ngam, saan nga ta nakababayin? No arma kitang kapsat. Ha? Awan parikot angkel. Binastad na kayo ni Minda. Wan matkit di Mismo anidig natin ang ibaga nga adupay ti sabali dita angkel. Saan lang manang na ti babae dito'y rabaw ti daga. Sa bagay matkit di ka anakan. Ken amok no apay abinastad na kayo adagos ni Minda angkel. Anya ti amo magapo na. Di ka di kinalakay ko ha, Barok. Ay, kwa. Saan aday ta angkel? Anya nga ron? Nabiit pa'y gayam alinoko ti nobyo na. Anya? Wen, adda kanugayam nasikugan ti agnagan iti Bilmer, akayan ayat na. Oh, maawat akon. Nasaktan. Iso di kay mas daawan, no binastad na kayo adagos. Iso nga awan kasayatan ita, no di mangibaw ing iti sabali ti panagayat yo. Ay, suman ti aramidag ka anakan. Kahit ko amakam mo ti kapsat na. Sige, uncle. Siyak ti mangipamuspusan iti panagam amuyaw. Anya ti ko na pangibe. Pagkatawan na ka di. Kalpasan ti panangpay idi ni manang mindagan ka. Siyak mati kayat mong armanita. Magdamdama ka no na paayak manidi ka ni Minda. Sanak mat nga ta amapaikan ka, digna. Napudnuak nga gayat. Kayat ka nga sawaan. Anya? Ay, pumanaw ka kuman mang ibe. Amang ano makaisawa nga iti makapasidukar kanta. Pumanawak no iso ti kunam ngam agsubliak tumaran. Sanak amaming ka, aging gay ti saan ka ngumanugot nga agkasarta. Saan ko maasyak ti pagang angawam? Sanak nga kangangaw. Ikanak ko may tigundaway ko amang iparit nakin ka. Mangipakita kin ka, no kasanuak nga kayat. San kanto nga agbabawi, no makiasawa ka kaniyak. Nasiglat kayo matgayam naibagayong tirik nayo, uncle. Kaano lang dedi panangyam amok kada kayo kunkwana? Tilang nakuna na kaniyak. Kalpasan kanwa na paayak iti kapsat na. Insublat ko ba't? Ha? Iso di mamati. Kinamangan no pagang angawak kanulaang. Takait ko abalsan iti narami di kapsat na kaniyak. O di ipakita yo asan ka sa tipanggap yo, uncle. Ay won. Kat adda na panunod ko nga aramidan kaanakan. Anya dahi ta, uncle? Agkabadungalan kami kinikadyo. Nunaskan nga iso ti armak, aramida kaanakan. Anya ti kayat yo asawan, uncle. Magnaakin ko na, tapno makadano na kiti paraangan ti puso ni Digna. Amok ti kinataom, paripe. Nagkaubingan ta. Hanggang nagasgasat ka. Ta nakapan ka ijay Canada. Agraman pamilyam. Aywan, pari kadyo. Kanawan madi, anak kasarsaritaak, diti lugar tayo. Ngam. Apay ngay asaan ka anang asawa ijay Canada? Ay, kinapudno na. Adda na kaya nayat ko ngam. Lino ko naklaan. Oo. Kasano apan ang luko, Mike? Intaray namin na kwartak kat si Moro diti may sa aganggan na. Filipina, wano ganggan na. Canadian, Filipina. Nay, nagluko mo tayo. Kat sipo di din. Nadismayak.
Sana ko na nagayat wino nagalampay. Ay talaga ang narigat ti kasta. Narigat ti agtanik launay iti tao. Iswa nagurnungak, kating kadeng ko ti agfurgod ditoy, daghaan na kaya nakak. Nataenga na kon, kahit kung nga da kumamat, makatinda ko na inay ko kadagiti mauding aldaw ko iti daytoy abiyag. Kasta ka day. Kat saan tong agbabawi, di magkiasawa kanya. Tadaornong ko, kat agbalinak to, ano saya at nga asawa. Dayta tinagsarsaritaan may. Uray kinabaknang na amin na kinabaknang tatang. Saan ko akayat tikaskan ko, ana? Anya, at tara ka ng adagos iti akat daga. Sus! Pudno nga dan edad naman ang minda. Nga makita, anatib karpay laang. Wan mat. Agkataib ka ngam adayo alaklak ay tinangak. Agasam data? Di pa ikat makiasawa ak ti aring na tatang kon na lolo. Sus, Anya nga ti kayat mo manang. Tikaskan Vilmer, aman loloko. di mo man dakdakamatin da dya tao, digna. Ad-adasaan ko malipatan ti kinademonyo na. Ala manang, maditikas ta. Bayam na ta. Naira na laang anagayat ka itikaskan kwa na aman loloko. Husto ti kabsat mo, minda anak. Ken saan mo met nga isara tapusom itinagan ni ayat. Patsyak nga adan tumet laang dumteng ama ikariken ka. Tabunasan dagiti pagay ko. Nusan lakit ti kaptan ti sakit. Ken awan ti dumteng nga napigsa bagyo. Sigurado analabon manan ti apitak. Sa dandanin mabalin ti agburas kadagiti molak anatan. Ungayam. Agnatengak man pailaang sakbay nga agawidak. Adda babae iti dayji abanda. Numunatan na nga to day taapasan ti bangkag. Ay, partakak. Adan samot dakas apanggap na. Medyo rangkis ijay kat karayan iti baba. Nakapapres ti karayan. Kasla panggap na ti tumpak wano agpakamatay. Ay, saan? Saan? Oops. Saan, ading? Saan? Pang-asim, saan kang agpakamatay? Saan nakapagaramida iti dakas? Minda? Hilo. Apay nga da ka ditoy? Jesus, nagdanagak. Kunak no panggap mo ti agpakamatay. Sidiga ko ni tibalay da pari ka diya. Sa apay la kumatanda ni digna. Sa bato ita katawan sarik da iti trabaho da. Anday ta. Iparada kundi kotsik iti sango ti balay da. Ket tisagot ko asabong ti rosas ken chocolate. Kastamutan tisagot ko nga arak ni pari ka diyo. Naskan ka di pa'y, asagutam ni tatang ko iti arak, mang ipe. Ako, ragsak ko lang ti mang regalo keng guanata. Naggagayiman kami. Hindi sana payanapan si Murot kadagiti naganak kanya kidi Canada. Kasta ka di? San ko masabali ti pagipapanam? Okay. Impeksakin ka, dirignak. Pero rayak lang, no kaano ayit nagmuti na samit awod mo. Kasanon, no mapaay ka. Nasakit man nga aklunan, no isot na ikadang mo, no may kadang mo, si pupuso nga awat at biyag ko. Talaga? Nga ma, sapay ko ma,
tapakaragsak kag ti may kadeng mo, akasla kinasamit ti tsokolate. Una yan. Amangan no, italaang dagita kinalailom kan kinasayaat mo. Ngaminton magunod mo ti kayat mo kat pagbalinan nga adipan. Ay, saan? Saan kunto amaaramid dayta dungo? Ipaay kunto king kati awan kasping na panagayat. Awan kasping nat kinasamit akas tsokolate ko nakmadan. Nga orag labas man ti banawan. Isukit isuntol at kikinasam iti panagayat kukin ka. O, kasla italang amakitak. Nakapimpintas kagayam. Aglalo no, umisem ka. Talaga nga agulitag kayo kin mang ipe. Naglain kayo amang buladas, mang lamlam yung. Ngumurayan niya tibagbagayo. Nakapagkariak itibagik, saan ako nagkayat pa'y. Kasta ka di? Anya ti kayat sa wunday ito yung marikrik na akon. Kasla agayatak mutan kan minda. Apa yung sa tipa ng kitang kanyak? Itay kasta unay ti isem mo. Nakasirseryoso ka itan. Ikasunodyak makaisam itay? Makakatawak pa'y Ti amo, agpakamatayak, ha? Un nga rod. Kan saan ka nalasin adagos ta nakatalikod ka. Kan nakatalukbong ka. Nakiktutak pa hindi ka lahat nga da nangarakop kanyak. Si Kagayam. Sorry naarakop ka di na oras. Sa bagay, okay lang man. Kanya nga ron. Agyaman nakta saan nakakagura. Apay kagura kagat isalakan nagayam nagpakamatayak. Ay, siyempre. Am-amo ka man wenno saan. Talaga alapdan ka iti panggap mo kuma. Ken agyamanak tanaragsak kagayam akasarsarita. Inot mo nagpaiso na napasublik ti ginaragsak ko. Nalipatak ka din ni Belmer. Uy, Minda. Ni, napauli magkamatan. Ada ka ti naibagak amade. Ni, awan ba't? Adala amin nalagip ko. Mas lang alagaan mo ito tirik na kinimilo. Agayatak ka din kan kwa na. Minda. Kwa, mabalin ka di, agawitan. Amangan usap sa pulin na kung datatang. Mo kasta, agsublikan ng trabaho manang minda. Wen, Agyaman, nakamubon kan samat laang. masapul laang. Kan may sang, sikamat lang tinag ko na. Ajak dadaalan ti panawon ko iti tao nga awan kasiskan na. Saan ka di? Unman, saan akas ken Belmer ti pagsayangam iti panawan mo? Nang runa iti biyag mo. Gusto ka ading ko. Kat, agyaman ang kadagiti panang patibker mo kanyak ha? Di panangan andigay mo kanyak, idi panawan ti panagladladingit ko. Siyempre, agkabsat ta. Kat noay na ti pagladingitam, pagladingitak man. Agyaman ak ading ko. Di kagdanag. Aramidik ti amin nakabalak amang lipat kini Vilmer. Iwaksik tinasama na palabas. Baliwak ti mangrugi. Gusto ka manang. Kas itinakунakkan ka. Ado ti sabali a lalaki. Asaan laang anay Belmer a demonyo. Kumusta gayam ti sapsabungan nyo, Uncle? Ay, di nakpainaklon. Mangnamnama kaanakan. Kasta ka di, Uncle? Wen, katsika. Talaga ka ding awan plano mamangasawa. Ay, ada, Uncle. Nang runa ket, nabiro ka kung ti babae a pangisagutak iti ayat ko. Talaga? Sige, tulungan ka kaanakan. Uncle? Sipod pa'y dubing ka akin na ulila ka na dimang. Nagyan kan ka na kami. Nga rod, Uncle. Nauray di adda kami ni Canada.
Sika tinagitalkan mi kadagiti napanawan mi doy. Balay, talon, ken bangkag. Ay, agyaman kada kayo, Uncle. Iso, anuan niya ti masapol mo? No masapol mo ti tulong ko, ibagam laeng kanakan. Nagsubli ka gaya mo diti trabahom. Kaya't naasawa na nakailiwliwag kan. Makitak mo't kit di iti kinaragsak tarupam. Gapukan ka, Milo. Ay, Minda. Kasla sa anak pa ilang amamati. Agyamanak, tay nayatnak. Uray sa anak ko maamay karikan ka. May saklang anano mo aman nalon. Idinto nakaragpat ka iti adal. Awan pilpilyan ni Ayat, san ka di? Laglagi pong kumaday ta. Inayat ka, gaputa si kakat sika. Kat sapay ko ma, tadinak to pasaktan. Ay ayatan ka, Minda. Si katida mo nga inayat ko. Kan si kamot ti maudi. Aglabas man ti panawan. Ket, jak tumaiturad ti mang pasakit kan ka. Diyak kaya na maulit ti panakalukok. Tanong maulit pa eh. Ang mga talaga atumpa ka kung itira ang kisa nakakitaam kanya. Anya? Iso adin ako malukuan. Nakita mat. Ora inikarkarik idi. Akalpasan ti pa nakapasakit ko. Ba't saan ako naagayat pa eh. Gapukan ka. Naluktan mat lang ti pusot ka na yan. Agyaman akmat. Tay ti likodan ti kadakkel ti nagbatan ta. Iti kasasaad ti biyag. Ket inayat nak Minda. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Uray sa anak ko may karikan ka. May saklang anano mo aman nalon. Idinto nakaragpat ka iti adal. Awan pilpilyan ni Ayat. Naglagi pong kumaday ta, Milo. Inayat ka, gaputa si kakat sika. Katsapay ko mata saan nakapasaktan. Ay ayatan ka, Minda. Si katida mo nga inayat ko. Kan si kamot ti maudi. Aglabas man ti panawan. Kadyak tumaiturad ti mang pasakit kan ka. Agyamanak. Diyak kaya't ang maulit ti panakalukok. Na maulit pa'y dayjay. Amang natumpuak ak to talagan itirangkis. Anya? Iso atin ako malukwan ha. Nakita mo't. Urain karakarik idida mo. Kalpasan ti pa nakapasakit ko saan ako naagayat. Nung nagayatak mo't lata. Nalukatan mo't lata ti puso nga agayat. Naglakaak mo't gayang nga agayat. Agyaman akmat. Da iti likodan ti kadakkel ti nagbatan ti kasasaad ti biyagta. Ket inayat nak Minda. Nasiglat kamot nga rod no kasta kaanakan. Ket da kayo, Uncle. Kumusta mo ti panagari mo kundig na? Dakkel, tinamnama kaanakan, agpakpakipot lang. Oh, kasta ka di. Ay nasihat nga rod ano kasta, Uncle. Panggap ko nga wisan ito sa badoy di kabisira. Basta kayat na lakit di, Uncle. Banat. Una kaanakan, talaga kayat ko nga'y kasarnidig na tulakit di takayat nak. Nagkasatan nga, Uncle. Uray makunangadan idadyo. Taadumot kwartayo. Matamat basit kaanakan. Pampanunutek nga ron ti mangi patakdar iti sa bali abalay. Iti abay ti family house me. Kapag nanaadam ita. Di pa ila iso ti parino bityo, Uncle. Saan kaanakan? Taisagot ko king kanitan. Anya? Pasorbitan tumutan tayo lasin kung tinagsadan na. Tapno makuna ako kwabon tayo sundo ti pagnaadan niyo kaniminta. Nagsaya at kayo lakit din, Uncle. Awan ba't sa bali ka? Kanawan sa bali pangipatawid ako no saan si ka? No agasawa kayo itong kandig na di iso ti agtawid nang runa iti anak yo. Ay, sa bali di parang keng kwa na. Kanura ti talon.
Mapantanto ka sarita ti abogado, tamangilasi nakmat iti para kada kayo. Tangdan mo anang asikaso bayat ti kawan be. Ang saan to nga agreklamo ni Digna no ipatawid yu iti sabali ti sanikwayo, Uncle. Ay, awan bibiyang nakadagit itawid ko. Kanawan bibiyang nanwasino tikak. Uncle, Iswasag ba, agkasar kami bilang. Nadalusan ti bapil na kita sa likwa. Agraman ti balay kan nagsalan na. ay, agyaman ak unay kada kayo, Uncle. Kat ikarkararag ko, ama asawa yu kuman ni Digna. Kanura si kamot akanakan. Numabalin la ko bakit agidang tangag kasarwin no mangikasar. Anya? Anya ti kinunang manang minda. Agayan ayat kayon kan manong Milo? Uwan. Kunak man, no saan kan nga agayat pay, gapo iti panangloko kan ka ni Vilmar. Hasta ti magbakak idi. Maagang mata niya, nagkari-kari akpay. Nga magayatak ba't lagayam? Ngam dakkel ti nagbaetan ti edad yo. Saan na parikot dayta? Awan pilpilya ni Ayat. Sa bagay. Oh, da kayo nga dyan mang ipe. Kwa. Si kamot lang tinagkunay di kanyak. Nga awan silbi nga agayat kay ti ubing, no bisyo namot amin na bisyo. Uwan. Kat ni Milo, amamok la unay. Naiduma kadag iti babaro diti lugar tayo. Pudno alimbasan iti kalendar iti edad na ngam nagagat kan nadayaw. Alakat, iso ah. Kasi kanya mati plano. Panagkunak kat awan pagbabawiyam na makiasawa ka kan mangipe. Tabak nang dayjay. Di na kantungan nga talukuan. Sa anak pa yung makapangngad. No si ka tinagkun ko na edi kanyak. Akay kayat mo pa'y taylakay. Ita, di mo pa'y inaklawn. Talaga ka di nga ikasal na? No aklunan ka, mangipe? Uwan. Kung mabaling ka di, ipilatan, tiyawag mo kanya. Di iso. No kasta, aklonan na kon, digna, biyag ko. Sige, ngam ikarim ah. Di nagtupaldaangan. Isa patak. O anya, pagsaritaan tan ti kasarta. Anya? Uwan, katno kahit magigiddan tayon kadamilo kan minda. Anya? Tapno mamaminsan ti gastos kan bulis siya ko na. Panunutek pa. Santa ko man nabaybayagan, biyag ko. Panunutek pa. Digna, mabalin ka di. Di, anya? Nga imaldit ko, dagiti bibig ko di tapingping mo. Anya? Ay sus, apay nga iti pimpinglaang. Di uray iti lips. Anya? Rabak ko laang. Namati mo't da ito eh. Wow! Good news! Day tama, Uncle. Kaya't ko a double wedding ko makaanakan. Anya? Agpista ti lugar tayo. Agpaparti akriba ka kun mano ababoy. Uncle? Tagay sakto mo't lang na gastos iti kasan mo no bilang ta. Agkintan tayo. Anya? Awan, Milo. Madinsa kanumat nga gidan ti panagkasarte agkabsat, Uncle. Ano? Oh! Pat siyang day ta kaanakan. Awan day ta. Numanugot da dignakan minda. Kasaritak ni Kadyo ta matulagan ti kasar tayong upat. Ito ti panggap ko no manugot ka, bro Kadyo. Kayat mo asawan, kaayan-ayat mo ti anak ko ani Digna. Wan, bro Kadyo. Kasta ka day. San mo ka tingan nugutan da ito? Awan makunak bro, angem ti dakkel abaet yu ti edad ti pampanunotay. Awan barikot tita. Tawan pilpil yan ni Ayat. Talaga nga impay-pay so jay anak ko ti kunana.
Akay kayat na pa'y ti adda edad na apakiasawaan ngem tay naganos akapatada na abiso na amin abiso. Gusto ka. Ketika rin, saan ko aparigaten winupaldaangan ni Digna iti sidong ko. Awan makunak dita. Biag daday ta. Umdasen apakaragsaka nga addada iti natalged nga ima. Ken naragsaka kon asumina no alaan na kon tinamarswa. Saan ko lang nga mo, no mayat ni tatang mo. Ngam ko na ni Uncle Ipe, kasarita na ka no. Naskan ka di nga giddan ti kasar. Mabalin ko namat ni Uncle. Kunada ang maditi agsukot. Maditi agsukot ag kasar iti may sa atawan. Awan day ta ko namat ni Uncle. Sa bagay, madi ko na ti dadumam. Saan naman nga ibagano niya't pagdaksan na. Isubat. Kuma, adda ibagada arason. Ano anya ti pagdaksan na. Basta ibagada mo't lang amade. Makamuditan. Nang runakat ni Uncle ipimot lang ti aggastos iti kasarta no bilang. Tilaang dilawag. Una yun. Dagiti pa'y agulit kag tinapiliyo. Awan parikot tatang. Praktikal itan tibiyat ko naklangarutan. Ay, isua. Anuam ti makiasawa iti kapatadam wenno kaedad mo no tambay tumatlaan. Sana. Ala. Tay ko nakarudan. Biyagyo day ta. Uwan matata. Kitaan nyo man tinapasamak kan mana. Nagtaer kan kaedad na ni Vilma. Ngaman niya tinaramid na. Uwan magkit diya. Sana balikan manong Milo. Ta basit lang ti inunaan na kan manang Minda. Kanawan makunak kan Milo. Nasaya at atao. Nadayaw kan nagagat pa. Talaga ngayong paypaysong timba kami di ah. Alakay, ti kayat ko apakiasawaan, mana. What? Wala. Kung oras si kama. Natataangan ni Manong Milo iti nakurang asanga pulo atawan. One? 38 na kan 30 matang titawan ko. Basit la day ta ah. Da kami ngay kan ipe. Bali, apo ko na kon. Oray, takinayat mo man. Siyempre, security ti mo na pinanunot ko. Amok, ananam ay tibiyag ko iti danana. Kan amok adinak isukat. One makid di ah. Tay ko na dangarudan a 4M. Anya mo dita 4M? Matandang mayaman, madaling mamatay. Anya? Rabak ko kadila. Amo, nasursurok magtanya inayat ni Ipe. Tahan nakadungdung mo kan manang isagot. Takilan ti tiyan mo. Dandani kan sapayin agpasngay. Kasla ka ano lang iti agkasarta. One nga ron. At danton anak ta. Napagasatan ta naadaan ta adagos iti anak. Sapay ko ma. Taure adanton anak ta. Saan kan to agbalbaliw? Sus, sa anak tupulos nga agbalbaliw. Uray aglabas pa iti panawan. Agtali na edak anapod no ka. Ngam dadig na kan Uncle Epe, awan pa'y anak da. Un nga rod. Ang kuna ni Uncle adi maawanan iti namnama. Wan ah. Bali, kaano lang nagkasarda? Ang data, naadaan ta adagos. Wan nga rod, katumapapal ni Uncle Epe. Iso ka dilaan. Ni Digna, saan nga umapal? Umapapal mo. Kaya't namat ama dandan iti anak kan Uncle Epe. Ngam, kayat mo't nga ron ni Digna ti agsikog angkal. Ay, sumot ti kunan. Sana bali, nabit kayo pa'y matlaan. Nasurok la ang makatawan mo't sipod day di panagiddan tayo ang nagkasar. Awan magkit diya.
Adan to, Uncle. Naimbag pa'y kada kayo. Ang manuabulan pa'y mat sa nagsikog ni Minda. Nga madan. Dandani pa yun aganak. Wan met kiti ngam idisan ang nagsikog adagos. Unak no sa anen nga agsikog, Uncle. Ate ko, kalaga si makiti tiyan ko. Ha? Ang kanakaksan. Anya? Nagsakit ti tiyan ko. No, dakas ti mapasama kiti panaganak ko. Di mo to kumaybaybayan ti anak ta, ha? Anya? Anya ka dito nga ibagbagam. Tinasayat pa'y itaray ka iti ospital. Damag ko ti panang itaray mo dito yung ospital kan Minda. Kahit kumustan ti anak ko, Milo. Nakapagpas ngay ka din ti asawam. Apay asaan ka makaid na. Kas lalangam ti madandanagan. Tatang, naimbag tayo may kayo dito yung ospital. Marigatan ka nung agpas ngay ti asawak. Masapol masisaryan. Anya? Napaggadda ito apa nagpas ngay ni Minda, tatang. Mabalin amay sa kadakwa dati mapukaw. Saan? Iso madanagan ak unay, tatang. Mabiit laeng. Agsubli ako matlaeng. Kahit kakuyog konton na ipegandig na. Pumikpik sa matlangan. Kunak na mataya ki din. Kapoy ti panagpasngay ko. Nga magyaman na kinaapo Diyos tayo ni kanak matlangan iti gundaway. Tapno mapaknakal ko ti anak ta. Naasi ti Diyos. Kung kayang, rumuarak ton dito ospital. Diyak mo na maurayan nga agsubli ti kapsat ko. Dahil dilaangan niya ay da nga agasawa. San kong among kasla tinagibasit nak ti kabsat mo. Anya? Di na lang may diretsa. Ano saan agapukan ang kalipe. Nagdakkel ko mati parikot ta. Iti pan naka-operam ang naganak. Ay, numabalin. Kasla di na kahit ngaggasto ni Uncle para kadata. Anya? Yaman ak unay, Uncle. Naimbaglakit din ta nairanran ng adda kayo. Da kayo lang iti makatulong kanya. Tapno mabayadagdag iti babayadan ni Minda iti ospital. Aniyan ka anakan. Manipot pimusay dagiti naganakin ka. Siya ko hindi nagbalin na pan nakamam. Isungawan sa bali ang makatulong kin ka. Isuan wadda ka sa pulam, saan ka kumangagbabay na mangibaga kanyak? Mabainak unay nga rod kan ka, Uncle. Saan ka kadi ang makagura kanyak? Kalpasan day di, pinaay na ka ni Minda. Sakmat nanti nangaram kan ko ana. Naikaringat ada kayo tagkagarot. Isukawan pagdanagap kanyak. Mawatang ka kaanakan. Nagyaman ak unay manan, Uncle. Katulitag, no ada parikot yo iti kwarta. Saan ka ngagbabay na mangibaga kanyak? Adalata panagaripapak, Uncle. Ngamin kat adan asawa yo. Amang ano adama sa unidig na. Kanya ko ma. Kwartak ti papay ko iti sa bali at tao. Awan karbangan na makibiyang. Nang runa, no si ka akaanakak. Uncle, nagdakulin ti na ipayo kanyak. Da kayo pa'y tinagastos iti kasarmi. Kan patarimaan nyo pa'y ti balay nga impatawid yo kanyak. Kwarta lang dayda akaanakan. Ay, Lakaya kon, kayat ko. Adda may batik, abakalaglagi pamdukan niya. Uncle, Nagbalin ka na saya at kat supapakak mo deta. Ulitag. Nuadda ka sa pulam, ipagamlang ka niya. Basta daken kabalak, ipaay ko ka. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa yung episode
Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Singpat ni Uncle Epe. Wan nga rod. Awan makunak kan kuana. Ken manutikas kan kuana. Agbabawi ka kadi asa na nakiasawa kan kuana. Anya? Sus, anya kumaga po agbabawiak. Nasaysayat ko matibiyag mo ita. Kita tikabsat mo. Pulos nga wan pa nagbabawi, ta nakadungdungo ka kanyak. Nakadungdungo ka kada kami kani Junjun. Ay ket siyempre lab ka unay. No amok la kung maamay kare akan ka. Idi pa'y anagrayo akan ka. Si kaman kiti. Kunak no nalaada kiti pa nagkita. Sana day ta. Ngamin, amumati status ko iti biyag. Ulila ak adumang. Manalo naklaang. Sa anak-anak kaadal iti nangat-ngato at tukad ti edukasyon. Saan mat aday tati pagrukudan? Awan mo't kit di Kuna da nga rod, awan pilpilin ni Ayat. Un gayam. Kinasarita na kakadinidig na. May papanitian niya. Adang amin na sa una kanya kidi ijay ospital. Saan ko nasasaukan ka? Anya data? Tinasaya at isunto ti mang ibaga. Taamok nga ibaga na matlakan ka. Panagkunam ka ti. Kat mayat namat iti kayat mo ang mapasabak. Para matlaang itinasaya at amasakbayan ti anak da, han? Gat-gatadam ka ti kabaalan ni Milo akana ka kamang biyag iti pamilyan. Samat, ng kaasi ti ubing. Nagagat, ken awan bisyo ti kana ka. Panagkunagat maipain namat tinasayat ang masakbayan ti anak na. Sakit ag may maysa. Amo ka, gapot ta tultulong. Ngam kasano, naawan ka amang tultulong kan kuana. Nilang Milo tinabat-bati akabagyak ditoy. Anak, dahil di kabasat ko. Basta, ibagak da ito'y kadakwada. San ka kadi ang makauray yun, iti agbali na bukod ta nga anak. Kaanon tupay? Ay, awan na't amukon, Felipe. San mo ako na anday ta? Tawan paglalakay, iti pan nakaputot. Nang runa na ubing pay, ti asawa na. Sakpay dito apan nakisaritam kada kami nga agasawa. Naibagan ni Milo kanyak. Ngam lading itak naibaga. Amok asa anak ko nga ganakpay. Kan ura aga nakaktupay. Jak ipadawat ti anak ko. Pabain anak ka di, parang minda. Lading itak, ulitak. Jak ipadawat ti anak ko. Naglaing kan, dawatan ti anak ko. Asino ka? Pagugot anak ka di payla. No talaga anapatag ni Junjun kan ka. Umanugot ka laangan nga ampunag. Siyak laang ti makaypay itinasaya at abiyag kan kuana. Saan ama balin? Unay na pa ng tagibasit mo iti asawak, digna. Anya kumati mabalin apag panakkel day ta amilo. Uston, siyak tad ada masakitan iti kastang ibagbagam. Hanyat klase makapsat. Uray kasanot kinakurapay mi. Ikarigkatan mi apadakalan ti anak mi kan pagadalan. Anak ko, ipadawat ko. No si ka nga tatinaganak, ipadawat mo? Saan nakakasken ka? Da kayo lang arudan ti kakasyak. Kaya't kayo atulungan. Ngam napanakkel ka paylaan. Ay, makamu ka man laangan. Kapu iti daytoy apanang pabain mo kanyak. Uray anya ti mapaspasamak to. Saan kanto pulusan at alyawan? Minda, Milo. Sakbay nga agsubliya ka di abroad. Kalikaguman ni digna kasarita na kayo nga kasawa. Kaya ti asawa nga agsubliya ka di Canada tada si kaswag. Kapunta kayat nakanumat ti umay. Daytoyin ti maudi apan nakisaritak kada kayo. No pabainan takpayla. Da kayo ti makaammo iti biyagyo. Anya ti kayat mo asawan? Sabi nga mo ngamin, numadan kami pa iti anak. Tako na mo ti doktor kindi, na nagpakitaan mi. Ngawan mo't diferensya mi adwa.
No kasta nga rod, urayan nyo. Basta dahito iti makunak. Saan ko nga ipadawat ti anak ko? Madlaw, sakit tinakam ti kabsat mo. Tasaan mo a pinagustuhan ti kiddaw na. Lading itek. Naglaingkit din. Agdawat iti anak, abay. May salang abanag. Kakaiso na nga anak ta ni Junjun. Kan uray pa'y adda kakapsat na. Awan ipadawat kong anak ko. Sa anak ko nga ganak. Gaputi pa nakasisaryan ko. Kan uray pa'y. Basta. Sa anak nga agipadawat iti anak. Sapay ko maakat, maawatan na. Maawatan naman kan saan, baybay amon. Nasakit man nga awatan ti panang tagibasit na kadata. Nangruna kanyak. Ngumuray kas kasano, saan tayo pa'y matlang alimangan anangan. Wenmat, nalabsat kag sao, saan tayo mata makurkurangan? Dakal mati maapapit mo. Kumusta da nga tamatan? At dan nasurok ang makatawan da iji Canada kan ang kalipe. Kasano nga mo ta, kadi damat malagip ti umawag. Di da pa'y kumustaan ni tatang. Idi mawag ni Uncle. Saan ko nadamag dayta? Ay, bayam latay dan. Ken mariknak. At dapay sakit tinakam na kadagiti impatawid kanyak ni Uncle. Anya ko matpagsakitan tinakam na. Kukuha na aya, dagiti sanay kuha ni Uncle Ipe. Saan na ta? Agbain ko mama titibagi na. Nga mo, takasla na pudot ti dara ni Digna kanyak. Awan mo't amok abasol ko kankwan. Malaksid ti kinasayaat ni Uncle kadata. No siyak, maawatak, tirik na yung nga agasawa. Agyaman nagtatang. Tauri asin mo't ngay na nalimbok ti panunot na. Saan na basta ipadawat ka anak na. Nasakit tinakam mo. Ngay padawat latan. Talaga, may Dahita ko ti maawatan ni Digna. kunadamat nga agpadada nga awan diferensyata. Kaya't naasawan, at dapay namnamada ang maaddaan iti anak. Isumat. Agkararagda tatalaga kasta ti biyag. Amin na panggap tayo nga ramidan. Yuman tayo iti hapo. Tayo sulan ti makaitlad dan. No niya ti mapasamak. Gam saan tayo mat anam na maen nga amin akararag tayo kat mapatgan. Kan saan matin aday tatipoon ti pangguraan tayo iti apo. Wen tatang. Taadalat ta panggap ti apo iti tunggal may sa kadatlo. Minda, luktan nyo man tiri daw. Malamig ka. Ay, kasano. Nabasbasa ka maglamin. Okay, nagpatudo ka. Mabitlaan niya laan kayo ti pagsukatan. Malamin ako na yan. Mabitlaan. Mga laki ti pagsukatan. Minda, parutapam ko mati ulos ko. Malamin ako na eh. Anya, kasaunay pa yun to. Nangatumot namin tigurigor mo. Ay, kasla masinitak pa. May edit ka ditapim. Sakit pa iti ulok. Kasla bumtak. Tinasaya at ipankalangan iti doktor. Ngam kasanon, rabrabi eh. Malamin na klaunay. Isa parutapam ko mati ulos ko. Ito na puskol. Mabitlaan mo. Mga laki ti sa bali pa nga ulas. Matay ta, naruta pa akong ti ulis mo. Malaminak matlata. Bakit? Arako ba na ko ma? Ay, pumadanagan kan. Kasano da ito yun? Di da ta kinangata ti igor mo. Masako lang maipankan ni ti doktor. Oh, kumusta ti asawa? Na-confine. Apay ngamin ang nagkalintuduan Sakit nagbara ti init na idikan man sa imbayakabak na. Iso nga ruti kinunakan ko na.
Sinarakusok naman kami titudo. Di lang naganaan na din. Abangan no napasmakit din. Naimbag tanayog adagos iti ospital idirabi. Tanong saan? Ang mga no nagkumbulsyon. Ala, masapol nga agtalinaad pa ilaang dito ospital. Wan, ganda kayo pa lang ti makamoy di balay. Gan kadagiti apu ko yo. Ayun Gan kumita kayo kumay ti mangkita kadagiti pastor na din wan. wen, saan mo apagproblemaan dayta? Siya akong ti makaammo. Kamaudyanan na. Nakadanan tamatlaangan dito Pilipinas. Ay na, mailiwak launayin iti lugar adim magkalakipi. Kati karim kanya ka. Santan nga agsubli ijay Canada. Ijayan Ilocos ti pagnaudan ta. Halawan, uray klatan ti pension ko ngay patulod da. Ken uray mano atawan asa anak ngagsubli jay. Sigurado, ama sorpresa tagiti sangpatan ta ijay Ilocos. Saan da anam namaan da ito na isa sangpet ta. Manipo di pimanaw ta. Mano natawan. At santa na nagbagbakasyon. Kumusta nga tan ni Milo akana ka? Kumusta nga tan ti biyag da? Isuda man tinalagip mo. Saan ta pailaang nga agawid ijay Ilocos? Agtaros ta iti hotel. Agpaspasyar ta pailaang dito'y Manila. Iso no day dati kayat mo. Pambarat ta agumatang itinayon ti ipasarabok kini tatang. Ay na, kamaudyanan na. Madan na akmanan ni tatang. Mailiw ako na yan kankwana. Anyati ko na ti doktor. Rumarak ko man dito ospital. No, agbayagak pa'y dito Mabaybay akon dagiti mulak iti talon. Ganiti bangkag. Agraman dagiti pastor ko. Saan kumapay lang aday ta ti panunutam? Agpaimbag ka pa'y. Nakapsot ka pa'y lang. Ngam no agbayag tapay dito ospital. Dakkel to launin ti bayadam. Saan aday ta ti panunutam? Ad-ada na patpatag ti panagimbag mo. Ngam ti gastos at kuma iti pan naka-ospital ko. Agpay kumalangan iti anak ta. Tulungan ti bagim. Umadanin ti panagturpos ti anak ta iti high school. Duatan to kumamang bayabay kan ko na amang imatang ikanangawat ta kadagiti pamadayaw na. Ay, no apay kat anay randanalaangan anak sakitak. Kasla sa bali da ito'y sakit akimpet kanya. Oh, anyati ko na ti doktor. Sumaysayaan mo ti kasasahan ni Milo, tatang. Ngam ko na ti doktor. Amangan duwa wano talong daw na kailangan dito Kaiso Ibagam, saan na aga natin ti rumwar? Ngam kayat ng tirumwar. Masail ka no ka dagiti agas. Kat anusan na pailaan. Talaga akas ta. Ang nasaysayaat no naan-anay ti panagimbag na sakbay arumwar. Kung na mailiw ka ni Jay Locos, ngam saan mo pa'y matakay ti agawid? Ado pa, iti kaya't ko pagpasyaran dito. Katiswa, kahit kung aminin na makita mo't damilo, saan ka ba nagbisuot? Ambom no kasano ti panang ipatiggoy ti kaanakak, isulangan ti nabatbati akabagyak. Ang taak lang arutan nga asawa. Sa balik amat ka ni Milo takadaraak. Isot na batbati akamang ti pamilya. Nakatukit ti. Saan ka kumangag bali nagastadig na biyag ko? Amukmat ka. Aging kaita na sakit pa lang tinakam mo kadakwadang agasawa ta saan da pinatgan di kayat mo. Ngamarumba nga maawatam ita. Paidam dakit di Isuda lang arutan ti tulungan. Tapno masigurado ang nasaya ti pagtungpalan ti anak da. Matulungan bida saan na naskan nga ampunan ti anak da no kayat mo. Kanura siyak. Mabalin ko lang ta tulungan nida. Katawan makatipakan niya. Ano niya? Maawatam. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilayang programa tayo,
Ilocos Love Stories.